نهاجی برز شیخ احمد هم برپرس رخصنا شپلا پیشروجا کردی لأوروپای میوانه منه برز شیخ احمد دم باش سپاس جبو بشداربونا تا اوه 10 روز درباست بین لسر رواندنا اندام یاجی سرکرده پا شپلا پیشروجا کرد لسوریه ام دخوازن بزانبن که تو آگاهی حتی نها لسر دیار بونه یا نه؟ برز شيخ احمد نظام اگر تو دنگی متکی آنا از دنگی تدکن بله بيجي دنگی متکی بله جارك دن تو بخيراتي برصا من ابو كو افا دهروجن لسر رفاندنا سركرده بارتيا واش بلا بيشروجا كرد لسوريا برز عبد الرحيم طاهره درباز دبن حطنا و چه آگاهی و زانیاری لسر چارنویسا وی به دست خواه خستن تایبەتی پێشێ دا سرا بۆ ji بۆ te û temaşevanê te û bînerê te û ji bo karmendê arkê tevayî tanha taybetî tu agahî li ser hevalê me yî endamê ofîsa peywendiya şepêla pêşeroj tune û taybetî tewanî ziman di nehê mehê da nehê me vê mehê da û ew ji teziya mirovê xwe vedgeriya di nava derbêsî û tilbeyî derda هاتن كسنا هاتن بيشيو ريلي قد كر سرياوي او هفجينا خو كريك خو براكي خوي غور ام اغايل سرانه نو كسي نكانه اجوتنه نكانه كاركي بكي بهافرابون اشتعزيه ودغريان هاتن او رواندن وشغل 3-4 ساعات جي تزاني اوزارو كيوي وبراوي وهفجينا وي درمان حتى كانوا بيوندي بتليفونه بكاسي خرا بكرنا حتى باطنا وحتى ريهرو چرنويسا وي نخويا ندياره يعني هون نظام كال كدري يعني هون وكو بارتي هون وكو شابيل هون چاوا روشا ويد شوبينن چاوا هون الباي چارنويسا ويد كافن براستي ولو بيتر يعني مروفه خود بيتر تشوبينن خودي خود شوبينن وهذا مجيج دريا خودي رد شوبينن فحتى ذا كيليكي ت آگاهی لسر تننه برای گل دربیسی برای کنا قامشه لی کسی ندی کسی پیوندی ویرا نکر حتی نه نزانن یعنی چارنویسا وی چیه يعني دما كومالبات دچن برای خوددن ناوندن پیده چت بیجه جوان چت بیجه براستی تشتكي نبتبه يعني ما بري يعني برسنا ماجي هنا تحقيق انفرا دكن اللي حتى يرو نابيجن يعني الكرة اللي تجي خل الكرة نابيجن طيبتي حتى قلت لك يعني جارك كاش مالبات وي تشوفوا دربيسي انه برسيبو قلت بو لجمال اما راس تقامش ليكنا شندوجي بيفاتر يعني بيوندي فيرتشي نبو بله برز شيخ احمد يعني دوه مديد كو تشاوا وينين تشالاكفان جيندار بركات هاتن بلافكرن كوراستي ليدان واشكنجه تند هاتبو هروها نافي كاسكيدن بنافي انس حمي اوجي بريا چند روجان هاتي رواندن همان راسي ليدان واشكنجه هاتبو جبركو هن رخنه لرف بريا بيدي كربون هروها تشالاكفان جيندار جبركو راغاند كاربو يعني نهاد چم ترسيل سر قرتين سياسي چه دبا نخاصم يعني بريا دمك جي شهيد امين عيسى جي دبنش كجيده دزندان قصيده ده هاتا شهيد كرن هاتا كشتن براستي دو وقت يعني دنيا جيش كي لسر روشه سوريا ساكنت بي و سال 2022 چهار سر بي دو وقت او دیالوگا کردی جی لازمه پیش و هر و کرد ببن یک ماف و یک دنگ و یک خواستک و کانبل لسر ماسا گفتگوی به عالم را بدن بستینن دوی دمه دا امهین دوین کارن چود دست پیک جا امین عیسی دا و لطالی حتی جیندار برکات براستی کسی اوه دفگرتی تین به چوتی وان دروینن وجبو قوتنك وك رخنا وك يا اندامك بارتي مثلا انجمن بن يا كسي كرد سيفير كوكانبن يعني و ريفبري رخنا دكن تين قرتن وبتشوتيجي ليدان دخون وك امين عيسى جي تصفيه بو براستي ام همو بيوانا يعني فا كاري ولو شرمزار دكن دو وقت لازم ام لهف بن
ام دیرن هین او کریاره نه باش لسره هفده ام تینن. بله داوی پرسیار مامستا شیخ احمد ما بس تو ارمانجا پیده جوان کریاران جراواندنا چالاکوانان راگهاندکاران سیاستمداران آلیگرین انا کسی چیه یعنی پیاما پیده جه انا کسی را چیه گلو ادبیم دوا یعنی دوا دما داوی دا کو دور پیش بوی یعنی وک او تدی او ریاسی مالک جهاد گرتن که برای خو بدن رژیم باوری آمده و روسیا جی ادبیم بلکی وانی زمان لاوروف انه گرز کرد برای خو بدن ایجار جبو یعنی از بیم کس لروان نسکنه کس نبی اون شاشید کنه خوازن yani zaxtaki بدن لسر کسی ولو رخنال وانده که انه بتف هر yani او هر نه جم رژیمه کجیلوان را نبیجه اون چما دارن وی کاری دکن فدبیم جبو ایدی دما وانه داوی دما او ریوبری داوی ته اونا جیرو توازن کس لروان نسکنه. بله گلک سپاس جبو برز شیخ احمد هم برپرسی رخصنا شپیلا پیشاروجا کرد ل اروپا گلک سپاس جبو بشتار بوناته. سپاس بو تماشاوانه وی. سپاس.